Fl-għodwa tal-ġimgħa, il-Prim Ministru tal-Olanda kif ukoll il-Prim Ministru tal-Slovakkja iltaqgħu f'pajjiżna biex flimkien mal-Prim Ministru Muscat kellhom l-ewwel laqgħa ta' dak imsejjaħ it-Trio tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Laqgħa li kienet deskritta bħala waħda kostruttiva u li fiha it-tliet pajjiżi jiddeċiedu jiddeterminaw x'ikunu l-miri ewlenin tal-Presidenzi tal-pajjiżi rispettivi. Il-bżonn li l-Unjoni Ewropea terġa' tiskopri l-valuri fis-sisien tagħha hija l-mira ewlenija ta' tliet mexxejja Ewropej li fuq perjodu ta' 18-il xahar se jkunu ħadu tmun tal-Unjoni Ewropea f'idhom. We discussed the progress achieved so far by this presidency trio, which we believe has come out with a very focused program, a very slim program, which looks at how the European Union can really work for its citizens. Fil-fatt kienu diskussi l-ikbar problemi li l-Unjoni qed taffaċċja bħalissa fosthom Brexit u l-immigrazzjoni u s-soluzzjonijiet li l-mexxejja Ewropej lesti li jsibu flimkien. Dwar Brexit, il-Prim Ministru Muscat saħaq li l-mexxejja Ewropej huma fi qbil illi l-ebda negozjati ma jibdew mar-Renju Unit qabel jiskatta l-proċess ta' artiklu 50 tat-Trattat ta' Lisbona. Fil-waqt li dwar l-immigrazzjoni stqar li hemm problema t'indifferenza għat-traġedji li qed jiġru madwarna. Il-pjan li faslet il-Presidenza Slovakka l-immigrazzjoni u l-Prim Ministru Slovakk Robert Fico se jippreżenta l-Unjoni Ewropea kienet diskussa tul il-laqgħa wkoll. Slovak presidency is deeply convinced we need to think beyond this system and identify various forms of solidarity. We know there are many questions, but this is the time for all us to discuss a compromise to overcome divisions amongst us. That's why we will introduce our proposal for member states very soon. Fico ħareġ sodisfatt mill-laqgħa Tat-Trio wkoll u ddeskrivija bħala laqgħa kostruttiva u ta' bejn il-ħbieb. Il-Prim Ministru Olandiż Mark Rutte stqar li bħala l-ewwel pajjiż Tat-Trio l-Olanda tħares mill-qrib lejn il-progress li qed jagħmlu l-pajjiżi l-oħra fit-terminu tagħhom u sa issa riżultati tal-Slovakkja u l-preparamenti ta' Malta qegħdin jippromettu. A year ago we drew up a common agenda for this 18-month period covered by our EU presidencies. And it's concentrating and focusing very much on a union of jobs, growth and competitiveness. And also a union that provides security and protection for its citizens. We've worked hard to achieve concrete and meaningful results, and I think we can be pleased by what we have achieved so far. It-tlet mexxija qablu li f'dan iż-żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea hemm bżonn tmexxija li taqgħet lill-Istati Membri u tiżraq il-fiduċja fost iċ-ċittadini.